Mena kei konei a Mananui, he tohu tēnā o te kanohi kitea. Kua whakai te pāti, ko Mananui Ramsden te kanohi hou o Te Rōpū Reipa. He tohu hoki tēnei o te oro, nō roto i Te Tai Tonga. Mātou katoa e whakapaukaha na ngā wawata mō tātou ā mō ka uri kei te whakaheke mai nei. Mai te pā, ki pāre mata, ko tēnei tama o te pā te kaitono mo te tūru o Te Tai Tonga mo Te Rōpū Reipa. Ko ngā aronga matua mō Ramsden i tēnei tūranga, ko ngā mahi, hauora, kāinga, me te tiriti o Waitangi, aha koa o nā pukenga tai ao. For me, it's about honouring te tiriti, whether it's our whenua, whether it's our freshwater resources. Mai te uta ki te tai, what you'll be getting from me is a proven leader, a proven advocate in those spaces that actually knows what he's talking about and also has some pretty decent experience around how to actually give effect to the changes that we all need. He kainoho o whakaraupo, he uri no tahu, e whai ana a Ramsden i ngā tapuai o ona tūpuna kua mate. Ko tōna pāpā a Peter te rangihiro a Ramsden, he rangatira o te runanga, he kaitiaki tai ao, a i whakamanahia ia hei mema o te kāhui tohu hiranga, me tōna whaia keke a tākuta iri hāpeti Ramsden. You've just mentioned my pāpā, Peter te rangihiro a Ramsden, a man that was able to draw the best out of communities to achieve great things, and in his case it was about community cohesion and our tai ao. And then obviously mentioning my auntie Dr. Iri Hapeti Ramsden, who essentially revolutionised the way health is administered in Aotearoa from an Indigenous perspective. I humbly stand here as an extension of both of them and my elders from every pā that I've been raised in. E noho ana tākuta Ferris i te tūru o Te Tai Tonga. Nō reira, he aha ngā wero kakawea mai e te kaitono reipa ki aia. I tipu ake au, nō roto i tēnei takiwā, i haere au ki ngā takihau e katoa, i haere au ki ngā kaupapa katoa, i te tū hoki aha e runga i ngā tūru wera katoa o te iwi, me oku nei hapu. Tēnei au e mau ana ngā wawata nō roto i awa hāpuri. I tēnei wā, ko rau wānake ngā kaitono ka whawhai mo te tūru Māori. Me tuku ngā tono ki te kaitiaki take kōwhiri, kia riro ai hei kaitono whaimana i mua i te pōtitanga o te rā, te waru o Oke Topa, 2026. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.